ambulance y'ekika kya Toyota Land Cruiser registration number UG 886M niyo government ya Uganda yahereza bakashare y'amatemba nkomuringo gumwe gukwenda kutungura eby'amagaro muri Mbarara district kandi babanza kujumurikira abatura obwe bari kugira byo mutawuni ya Rubindi. Umunyeshengero kazahabwa district ya Mbarara Margaret Rwebyambo hamwe na Kawo David Muhwezi nibo bakwasa ambulance ojo mu butongoro mikono y'abebembezi abirwaro rya Rubindi hamwe na Town Council. Parkinga omwirwaro yo parkinga Town Council ameya eza kwane parking omwirwaro twanyisa mukama wirwaro mukama onkiwa kafaritiko leader supervisor mugina obuzunanize bwa roko yahereza abantu banyu bakashari nabwanyuma Kawo nikwe kushoborera abantu ngo ambulance tubagiretireho majuta nuko munyishengero kazi Rwebyamba ayo bari kuhereza ambulance y'igifuru tanks ibiri z'amajuta okwenda ngo itandikireho imirimo yayo. Mbwene Kawo ninza kuta full tank mu motoko mu bane ya miliyoni imwe bane ya miliyoni manyetegereza wana twija kushembuka tukargo tukatunga kadi y'amajuta kandi nabwo garaho muri batuntera. Rwebyamba yayongera yasima government ya NRM okwijuka abantu bakashare kandi ngo eriyo neza nakombe kirwaro rya Rubindi Health Center ya kashatu okorutungura rikazahidara rya Health Center ya kana. Twenk'abacyara bakashare nose Mbarara district okutwariza hamwe ekine kirabo kitu cyeciro cy'abacyara kandi na neji tibiyonsa kugitebekanisa kugikorera ntebekanisa nungi abantu bona bahikobuhereza abo kwege ni ambulance ya government kandi yatuhebwa ahabwa Rubindi Health Center 4 mbwene nikimanyisa ngo ambulance eje yishe neija kuyambaho emotoka zanje ezibire nizikora umurimo wo kuyamba barwire konka twebaza government abo kuba yakora umurimo gwayo Gashakwa Evans Tarema.